kono ɓe ala famude hiɓe nande nafa ala ko ɓe woni wowlude ko nokku ga kadi o daali illa stama'uhu ɓe heeɗi ke ko ɓe wona wowlude jente ko ɓe wona wowlanede kon kono wahmo gafiluna ko ɓe welsidiɓe yani si ɓe welsidike ko ɓe wona wowlanede kon ɓe jentoto kono ɓe nanata haray nulaɗo on kadi sallah alah sallam no maki e hadise qudusi Allah subhanahu wa ta'ala no daali yo goɗɗo hebbindewal o totta farilla o totta naafila o ɓatto Allah ha Allah yiɗamo si Allah yiɗimo o nanata si wona ko Allah faala yo nan ɗum ɗon kadi Allah wallitotomo no tawata hakkille makko ala e ko o nanata kon e musique ko anon kadi ko yiyata kon yo hippu guite ɗen o innaka yo ombuɗe wiyaka yo munno dey sakko o yaha ka tarawɗa o munno oto tappamo ma o munno o mboota goɗɗo ma o munno goɗɗum hawra e makko ko eno lorra ko Allah wi yo hippugol guite ɗen noon koyo oti jippin sera majje on belaji o yiyata ko o faala kon hayso o yii hara ko cifagol Allah no yaafomo sifa ɗin ɗon annadratul ula laka wa sani alayka darande aranere nden yi'ugol ngol feƴƴa ɗum ɗon hara hiɗa hokka ɗum ɗon ko teñjingol ngol woni ko sari an woni jaɓantama ko ɗum waɗi haray Allah lan ɗon no yaafi en piiji ko en townata kon fimum ko en gaynata ko en heɓata feere muɗum fof muymo yaafi en kono noon ko ya eɓɓu kadi no renora sa yi tum ɓe enni ya reeno holli haray no woodi no renora ko darete kon ɓenni ya hippu guite hara hakkille maɗen yahaali e muɗum ha teñjina darande aranere nden hiɗa hokka ɗiɗaɓere nden haray ko ya wattu yiili ko an noon kadi ko nanete kon si tawi no nanade kono nanaɗa woni feƴƴi raga ala jentade hakkille ma ala e mum feere o ala ɗum ɗon kadi haray ko oti reno toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo haray noon moƴƴereji ɗin ittay bonɗi ɗin Allah daali innal hasanati yuzhibuna sayyi'at moƴƴereji jani ɗi oti woni wadde ɗin ittay bonneji tosoki ɗi tata ɗin e ko mina sagair si oti woɗɗitike junubaji mawɗi ɗin salawatul khamsi on kadi yaafoto sifa ɗin ɗon piiji fof haray koye oti eto o gomɗa hakkude makko e Allah o heɓano renora hara o wattali hakkille e ko haɗa kon yo waɗ nam donc haray cheikh atigo on nanima ko haray ɗo mi faala yondinoren e ɗelande ɗo ɗiɗi ɓayni minen noddinama ko ranno menen ga ko noddina tun juula futuro on donc ala ɗo kafade haray raɓɓindinoɗe mum hatten ɗo ɗe doɗiren e karamoko meɗen weltanike jama natuɓe gaɓe fof haray ɗen toroɓe wakkilagol gera o programme ɗo ɗe no haniri no wakkilosi naati sooda passe ko yoni goɗɗum wano ɗum ɗo jentagol ɗum ɗo misal enen lagine ɗo ɗum 2950 tu yoni ko onti jentora mawdu on hawlanna 150 mégawatt o sunnata ɗin ɗo fof donc jama on ittugol on 3000 ɗon ɗe heɓa ɗo defte ko yahata capanɗe ma temeɗɗe masalaji ko winda e muɗum e karama ko meɗen moɓidira ɗum ɗo fof makana en ɗo haray pelle ko jogitolgol ɗum ɗo ƴakkirɗe ɗe sabu ko yaqin e dow yaqin ɓe makani ko ɓe maki ɗo haray kadi waɗano ɗon en ka privé to ɗe mi yewtoya on toon goɗɗi goo ɗo yaafino ɗon jama wonɗo ɗon falanoɓe landade tawa ko wagu toon lomdi haray ko ɗum haɗi nani assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu haray woɓɓe naatini kupay micro maɓɓe hono cheikh atigu ɗo wawi kondude yewtere mon nden ɓe ɗon kupay micro maɓɓe nani ok assalamu aleykum Cheikh Atiku Cheikh Atiku ɗon kali waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa hay siɗo jentilan doniren e karamogo meɗen men juula kutro nam miɗo ka liñi ɗonɗo ɗo nam awa doniren karamogo meɗen ɗo ɗe doniren en fof juulen awa joni haɗa yi awa mi fatti yawde ala ko probléme nam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا من الموفقين ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
ربنا يحسن لنا أمورنا كلها وأجرنا من الخزي والعار في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jazakumullahu khairan jazaa are min firki Allah yo Allah wada mon dum do man ke modi dum fa do wada barke makki ak be ha boy du ta be de jelangal e be dana e kadi wada jelangal nangal o kamen kadi ni di wondugol e modon no modiri e wada giya e barke ko woni hebade e juude modon e wobbe go e de nangal jama o kadi e dorke be wakkila gol fa madina mudum kan gollitira wona e niveau ka Allah faala do rento e ko Allah rentini dum kon aray wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce que non juuli den len bayna pompage en wawa yawde to